بله جمال ایدی صبح دنگدانا چارونسا تکیه بداین سری صبح دنگدان ساعت 8 دست بید که و هر وها ساعت 5 جی بداویته بطایبتی هیوین مزنه نج بازار استانبولی جبر کل عالیه کی ام بروجانه لسر دنگین کردان داخبن و داخوزین کردان داخبن گلو دبهل بجارتنه ده و کرد چوا بکاربن رنگ و دروبه انجامن بهل بجارتنه بگوهرینن یک جمجارین سرکه کن حال سر و تیرا وستین ام جاره یا دویمینجی بازار استانبولی جبر کو همو پارتیان خباتین خوین هم هوربینی و هم جی بگشتی لبازار استانبول بداویتینن ایرو سرو کماری ترکیه رجب طیب اردوغان لسه 4 نافچین بازار استانبول میتینگین خواه بانگشین هلبجارتنه بردوام که هر وها انیا پیمانیا گل به طیبتی İmamoğlu سروک اشاره داریا بازار مزن یا استانبول جی ایرو نافچین وکی اسنیورد و هر وها ده همان دمیدل دورندن چالاکین خواه ین بانگشی هلبجارتنه هیدی بداویتینه پارتیا چپ یا کسکان جی ایرو میتینگا خواه داوین ده بازار استانبولی بداویانی هر وها ساعت لپنجاجی ایرو بریارین قدخه کج عالیه لجنه هلبجارتنیا بلند بات نراگرتن و بنا کاریگر کرن امین حال لسر بان مجاران لگل روزنامه‌گری کرد محمد سانرı باخون جمال که محمد تو بخیراتی ام مخازن بزن بین کو سبای ایدی دنگدانا چارونسا ترکیه بداین ama هیوین گلک آلیان هنج استانبولی بطیبتی جی سر جماره که زیده یا کردانه ہے بلی ارتشتی وکی ام بیجن کو تو وی رفلکسا کردان جیل باجار استانبولی باش تخوینی و باش پید زانی جمره شروع بکی گلو کرد ویل جاتنه ده وی پشتگیری بگرانی بدن کیجان آلیش بو کردان وعده که لگوری دلیوان دایه بله براستین هدما کو ام بحثا کردان و بازار استانبول و هلبجارتن و دنگدانه بکی دوی ام نپوک روبرو آنج کیش پارتی سر کردایه آنج کی پارتیا کردایه آن نیا کردایه بو نمونه استخازم رقمه که یعنی هجماره که نزیک رالیتا نفوسا کرده لستانبول بو نمونه هگر ام از نخوازم نوی وابدم لی هگر ام لیسته نامزتین از بیجم بلوکا ملت جبنیرن لیسته نامزتین ویا استانبول نر از بیجم بازاری کردستانی باکوری کردستانی دیاربکر ماردین اورفا همو بازارین دی بلکی نامزت همو کرتبن لیل و درجه لیسته جرد بیجن یا ملت یا بلوکا ملت ده من وها پچکی چاوی خور لگران هری کم ساده سهو پنج نامزتین و بلوکه یکم بین هلبجارتن کردن من هناك شوال ناف سعادت ده هناك شوال ناف سعادت ده هناك شوال ناف پارتیا داوتولو ده هناك ناف پارتیا باباجان ده و هناك جت ناف جهه پیدنن لی همو بن یک سیوانه ده کم بنا وک بلوکا ملت بناف کرن yani جبروی چنده yani براستی مسئله کرده دما کوزی بیجم امسالانه لیره دخبتن و دناف گل دجد گرن و کولانه دجد بینن گور کناتم و گور گلک و چاپ درن و کمالگین سیویل و کمالگین کو نورمال ین kültüri و ین پشگیریه ده جد خبتن دما تو چاپ دریه واجد پرسی تو بیجگل و نرینا و لسر استانبول چیه هریکن او بحثا صديس و پنجه نفوس استانبول وكا كرد حسبين هجا ام وك فرمي yani بگشتی تدوی باویه دی دما توش جبر کو تیجی ناش کولانی هاتی جبر وی کی yani از مناقت کم yani kurd اگر اوی ہے کو yani بجاری بری خو بدن هپیمانیا ملت yani دوی هل yani جبروان لیستین کو نامزتین وکی کرد هاتنه دست بله نهاد و راستی یک دیشت و چارچوه ده ام ببینن نره وقت مگود کرده mütedeyine kul partiya saadet ya kurde digel partiya Davutoğlu ya kurde digel partiya Ali Babacan'a kurde digel CHP o kurde digel ve bloka kujeret bejin bloka azadiye u kedi anji partiya Çepakesk anji berdevamiya HDP tudbini buha bere gelek berfra hamu kur tatine bin ve beraya kuma hani ava çavderiye ke ya hakikate yani yekem jarajı asas tişteki usap yani rasti tişteke balkeşe yani aslında ne yekem jarajı yani eğer bir anla ve
تلبجارتنین خواجی استانبول یه 2019 ده 800,000 دنگ نامزد CHP زیادتر ورگرتن. نه جبه هلبجارتنین گشتیه آره آره شهرداری ده راست است. بله جبه ما بو هلبجارتنین گشتی آره یعنی پراست براستی جدا مامروها چاودریه که وها لید که به آوای کی گلد. باشه که محمد مثلا دستلاجی سرکومانی Türkiye Recep Tayyip Erdoğan jeli beraberi ve ki bangil kurdan ke mesela de beje beriya ku em bibne destlat zamanı kurdi ne azad bu televizyonun zamanı kurdi tu ne bu rojnamenin zamanı kurdi tu ne bu her vahat derberna boru boç giru boçun eji ne azad bu herkes dağıta girtinu yani naha pişti ku em hatine kurd bu avaki demokratik bu avaki azadiyane dikarın mafin xubi parizin يعني الآلية يجي باراستنا كي هاد دستلات في أويه الهمبر أو بتبتي الشروبية كلها وكر مثلا. بلنها دیروکا کمارا ترکیه ده ورد سیاست رد و انکاری و اسیملاسیونه و حتی وکیل ناف CHP بسمبولیزه بلی آواز حقیقته که حقیقته که دیجه هیا سبب و دینامیزم که یا تاریخی به دینامیزم که یا جواتی به آنج aktif bunek diye aidiyeta nasnamaya Kurdi bu neçare ek hakikata kumelgeyi bu ku Erdoğan reform nova kirin yani tam ne reform le ediyem zanı kanalı ki devlet nad zanı kanalı ki devlet ya fermi 24 saat bu Kurdi ve şanet ki dersen bijarteyn Kurdi hatın da bin kirin o heş ban guri rejimin beri kurser redu inkari eftişteke pengaveke pozitif bu. Le deve emve bibinin. Va 10 salin daviye de Recep Tayyip Erdoğan peygiril ve prosesa reforma nekir. Peygiril ve prosesa ve berdevamiya ve hecdedetir kurt bibin khudane mafu hecdedetir kurt bibin khudane derfeti ef maf o derfet netnet ve emzanı netnet mesela tu çem dersi kurdi serbest biki u kanaleki خلاص نابه yani. Jiberku mesela ve kevi u mafa mesela jederin aburine jederin bürokrasiye jederin serveriye başa Kürdan mesela dvi varide hatta nakariye bke nava bürokrasiya devleti yanji wan çafkaniyen ku devleta Türkiye li ser piyade hele yanji ava kiriye mesela هنه کردوان خالین کریتیک و گرینگ yani tabii avcı aliye ki dipre enteresan jarek digel biraderek berpsek AKP bu ahmak sekriz midin zmara got kek Muhammed Tutbeji kurt kastatış çıkurdum go av kurde kurt bejas kurdum bu numune her jar div İstanbul nişanda go İstanbul 39 kazanın belki bista zedetir kazaya va kaymakamı va kazaya kurdun yani bu ve çakı ama kurt küden yani işte va aliye sosyolojik ve tiştek oha enteresan ya kurda heye. Le tabi ku yani kaymakam İstanbul kurda namejez kurda. Mesela yani Esenyurt embijin sercumara ve heye nezik milyon eki. Beli nam mesela muakibin. Belki zedetir 500,000, 600,000. Kesli Esenyurt edicin. Navçe kemazıntın ya Bajar İstanbul'e. Bağcılar, Esenler mesela disa sercumara nuan 600,000 heyeli zedetir 250,000 nişteceğin nuan deveran kurdun mesela. Yani Livandra emdilerin ne dışarıda deriyanda ne kaymakamiyanda ne de konak hükümet de ne jid idareye nüfus de de veran emnabinin kurdan yani evcinde nişaneye gelo. Na aliye temsila siyasi organize kirina siyaset ve yani aliye ku Kürt ve ke Kürt icatçıl bir organizasyon ek parti ek siyasi ve ancak çuvek bereye ke ye siyasi ve Kürt بخواد درباره مافی خود و درباره بدزوانینا مافی خود ببه هوکارک اکتورک یه سیاست و اجنده سیاسی دیار بکه مخابن ویرانگی تگهشتنک زانا بونک پرسپکتیفک و هایا kolektif لباکور کردستانی و ترکیه ناف کرده ده هیچ نچه بویه جبر کو آنها benim parti هری پرو کرد و کرد پشگیری آوه دیکن HDP jilbin Sivana millet ya CHP'de seruk kumare kandite seruk kumare yenu pizgiyavit kirle avcı tişteki buvaj aliye da binkirina mafa ve hayana tişteki berbiçar nine nine esas tam pırsamın ya davin jil serviye ki naha Kürt jidestrat isvay çıtfazın destrata nu ya kuvve jinu ve edi reveberiye kvara serkar yani ve reveberiye heyi berdoğan be yan ji ve reveberiye ki nu vere
Yani çi serokomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan berdoğan ve anjî Kemal Kılıçdaroğlu bir serokomar. Daxwazên revayên Kurdan hene li ser ziman, çand, nasname û gelek tiştên din. Yani divî warî de gelo wê Kurd çi daxwazê bikin mesela ji wan? Yani çi ne wekî çavderiya te ya pirsa Hakikaten carek ez bêjim divê derbarê de hindek rapirsin cihatin kirin li Bakurê Kurdistanê û li Tirkiye sedê not û heftê Kurda, sedê not û heftê Kurda ne giring ya û Kurd kîjan partiyê de çi şêweyê fikran di navê îdeolojiya wî çi dibe bila bibe sedê not û heftê Kurda di gel wê yekêne ku an ji wê daxwazê dikin ku zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Yani bibe zimanê perwerdeyê ev mafeke sereke xwezayî ye û Kurd hemû ji li ser parastina zimanê Kurdî û zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê li ser wê li hevin. û ya duê xala duê jî ya cardî her weke mafeke sereke bû Kurda tê dîtin û tê parastin hemû Kurd diparêzin ew ji fermîbûna zimanê Kurdî li hemû bürokrasiya Tirkiyeyê de û hemû müessese û dezgehên Tirkiyeyê de zimanê Kurdî bibe zimanê bêcuda bûn. Heger baweriya Kılıçdaroğlu an her çi hükümetek di an ya Erdoğan jil wekevîtiye li biratiye heye biratiya rastaqîn ev her du daxwazên Kurda daxwazên herîkê min wekû Türk bêjin azgarînin yê herîkê min asteya ku ev asteya maf û azadiya de ye ne tişteke tu wisa tu bexş bikî. Baş. Peki Mehmet gelek spas. Ez gelek Te spas. bir boçî xwe bi me re ber kirin.